na BELAP cookie channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chumchuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Juni January ni sim somlanga ni khoni a every time sa kon Thusoh phabap chule van noi Thusoh chumchum ho Jani January ni sim somlali ni khon Manipur Governor AK Bhala in Imphal Dalhan Delhi azon tai Pakistan thei thulut seidan in Manipur buina thu a report ho Home Minister ko alhuting in akise in hi Governor panmun atu apat gamsung din mun amule ahet ho Home Minister ko agulhuting a taksan hi Hetna chu Governor panmun alu apat AK Bhala in CSO political party lamkaile officer military le civil ho banai cha kimupi hi chule lamkal mor ezong ata sata a apha thil chan anavet la hi cho report puma Delhi azudan in akise in hi janya Delhi adala amasang jingka lang in Indian Army Eastern Command a supailam kaihon Manipur Governor AK Bhala chu Raj Bhavan muna akimupi ove GOC in C Eastern Command Lieutenant General Ramchandar Tiwari le GOC Spells Corps Lieutenant General Abhijit S Pendhar Kaul GOC 57 Mountain Division Major General SS Kartikeya le IGAR South Major General Rafruz Singh Hon Janijun Governor AK Bhala kimupi uvin North East Kamkai adi a Manipur a security demun asay khom uve Governor Secretariat Raj Bhavan akon press release kimukhan in asaydan in GOC in C Eastern Command Lieutenant General Ramchandar Tiwari in Governor Henga Manipur le North East Kamkai a security demun thu asay PA chule thulut dang kimodong zu in janha spray lamkai hoto Governor kimuto na achun Manipur buina thu le chamna sa akit na dinga lampi ahen ho asay khom uve alangkhana janha Chief Secretary Lui Dr. Vinet Joshi farewell program hat infar a officer hon anamang uve sales staff PK sing in charge ala panding hitaitin akisay in hi Joro General Headquarters Aizor akon to pon kimudung zuin janhijun Joro Headquarters into somi ho kimupi na ananay uve hiche kimuto now achun India bulpi sarkar in India le Myanmar gamki chamhat ta akichot to thaina free regime movement ahin la da uva tu kum January ni sim khanapat gamki kalha ding ho border pass angi uva anay lo ho gamki kalha thailova a umuhi Joro chun agyal thu le in India circle chalo dan hi phamo asal he ove he thu hi press release in to pon anei ngal un chule Human Rights Council le UN Permanent Forum on Indigenous Issue azong alhut ngal ove India sarkar in agamgi kalha thaini ding in entry exit point somna gate agong in hichela achun ni chu pilot site cha ding le phase 1 a munthum phase 2 a mun somna thum agong uve Gamgi kalha thaina ding alzi ata do ho chu sopi ho building tourist sumkolvei kichipgol se medical treatment boulder trade affairs attending seminars meetings or conference le cultural exchange programs ho ahi tin ata do ove boulder pass nei thading ho chu gamgi apat kilometer somsung bo hin hichijong chu nisagi sungbo hiding nisagi be masang a boulder pass ala namun a submit a bolding ti ahi boulder pass pi thading chu civil officials magistrate hile kilometer ahin la Assam Rifle son apido ofe vanoi sarkar ki gop khom na United Nations Organization chun indigenous people ho chu nam khat hi naw dung zui a chanwo hu bi hi theina ding in am ho ding to phone declaration sem nga hi a he un hizai chun UN Human Rights Council chun ching theita in declaration chu agong un hi chila azung chun joro thalaing ho azaw ve UN General Assembly Velsom Gulakhatna September nisim sagi 2013 a Human Rights Council in Aheloute agenda item som guplegit na United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People to Seikhom hitai September nisim somna 2013 ni jun vote la hi member zakhat le som nga lagit la a jakhat le som le tum in pha asan member le in pha asapovin member somna khat azaw pove hiti chun adop anaki boltai hichi apha e tila achun India sarkar le Myanmar sarkar jong anapang uve
National Unity Government Interim President Tupi Dongzuin, Military Council sa Paihochu, nasazwa a kimay tupi ding atiziun, National Unity Government nui a, Ministry Office hochu gampa makon, Myanmar gamsunga kichun luzing uve akiti. Tula sunge ahi, second reason, sunga mipi sa Paiho o panaw gamsunga hi, Civil Administrative Office hondo ding atiu hi. National Unity Government hi, Military Council sa Paiho le daw ding a kiput do ahin politics til a pankhom ngay taasin National League for Democracy NLD Party apat na government cha achoy a sa pay kidaw piho Parliament member te Democrat te Kachin Karenin le Chin nam sa pay kiloy khom na chomchom ho pankhom na ahi National Unity Government Defense Department chun mipi sa pay PDF battalion mangin military reason gamkay aput do pantar hi Hiti chun junta sa Paihochu operation na in abulu zingtawin saging Mekwen Mandalay Bagole taning Taria gamkaya military reason anay do tawin Thusoh in Yangon division le aye Yawardi division chun in PDF hon gamkay ake bezing unahi North le South Korea ki kaa ki galgin na asan jingwang in tu chanin phongta a ki dawle ki sa na ompon hi hila North Korea in gamsung pumpi gophom na ding a galator hizong le abol ngap dan u ta lang na in short range ballistic missile kap do na patip na anay kin uvin hi South Korea military te thulut dungzui in North Korea sa payten solam tuipi chunga short range ballistic missile pachompi kapdo na anaive ati hichi chalo na hi Japan Foreign Minister pun South Korea gamsunga gamsung avilai hin gamte ni ki ka ki guizop na bilateral ties sim hoina ding South Korean achamlai ahi akiti South Korean joint Chief of Staff akon to pondung zuin North Korea tian misar chu Chinese gamgi ko Jagang province akon anakap do uahin kilometers denila som nga val gamla a alenjo solam kai North Korean le Japan ki ka tui pichunga anachu e ati Patip na to kima ni US Indo-Pacific Command akon hata a demna ano in chule South Korean acting president pun patip na chu United Nations Security Council resolution to kikal asuke na ahi ati Japan imisar chu agam hopsum Aheloute economic zone sung apapoy atin hinla North Korean nuclear missile program machal jing na khat da sa na hitin alungkham na thu na phong uve Hamas ter kinup to na tichu galhinga ki manhol hado na ding aki gungchu Tuesday ni sin samna lini ko achu apom ta ovin akisese hichi a hinabang ta achil hale Gaza gamsunga himkha chamna ahum do na ding mi pikini na khat zong ahi akiti Israel US officer hon hichi hostage deal hi anglung ding nidan somni na lika sunga chai the hidan asai uve hichi ding chun US President Joe Biden le Trump administration akon palai hole Israel in pan ala ovin akisezin hi hichi kinup to na dungzoya chu Hamas ten galhing anamat ho numail at chapang pan na agom a mi som thum hlado na anay ding u maban a henta nga na lai ho hlado a hinading a ki ho na azom ding u ahi akiti hita chu Israel sa payten Gaza monakon kinungtol na niyaw khat anay ding u munpoy mola hobo ato pa ding u ahi US Secretary of State Anthony Blinken in Gaza gamsunga ding a post-war plan hondo na anay ding ahi akiti. Hinla Israel gamsunga far-right ministerial ban givil in kin goncho hata a dawdal na anay sin Israel dinga kikat do na tichu surrender kikibol tabong ahitin hizi achu coalition partner hoto ketho a kinup do na kin goncho achil halaw na ding a pan ala ding uvin asezin ahi. Russia li Ukraine ki ka kidaw na hi at habi a drone mangcha amun pi poy mo ta ho kibulu to na lam a anamachal he kitaw fe Ukraine drone hon Russia te mun pi infrastructure len lai ho buluna ni uvin Russia gamsanga khopi ho adia Kazan le Saratov khopi panan khopi gupta chunga buluna ni chilha pi uve hichulai mona or refineries gas storage le government cha simna facilities on setna anatolo uve ale thunan Russian ten drone ho mangcha a Ukraine gamsung mun chomchom buluna na uvin hi hichi Russia te drone abulun hola a drone somthum lagi ta Ukraine te air defense system in anakap hazovin hi
Hichi Russia te drone ho chu atam zo Iran te sim hozing ahi kiti alangkhan atol lambulu na a Russian shapai ten Donetsk kamkaya machal na gamla bezo na ane uvin asezun hi Ukraine President Volodymyr Zelensky in Western Gamho akon panpina thum Beijing in hilla US President Hando Donald Trump in Russian President Vladimir Putin to kimutu a hichi galhi abaiwa ading akho asa zo kit in ahi Galgu bol mi gilo boko haram ho chalo na hiding a gencha umta Thusoh-in achil sa Sunday ni sim somlening hochun Nigeria gamsung Borno state sunga dumba kakawa muna lo le ngaman mi somlival ana thatkir vin hi hiti se chu hilovin mi tampizong againa ki helovin ana nalaize akiti Thusoh to kimanin Borno state governor babagan julu min hat in demna anilsin am first one thu ta a kulchil na anei ding uvin ana sei e Hetna kha chu hichi gam kai vela hi achisa 2009 kumapat boko haram ho hin hata a so sit na hin chila pijing uwa hilai thing hang vela cheng ho chunga hi matlamat na bulu na chila pijing u hi analyst hon hi tabanga bulu na chila jing hin gamsunga boine le galzam jing ni chunga mi pi kela cha ho si sa che in hi ative Nigerian Army ten operation khauta chila pi uvin Governor Julum in mi pi ten army hon agun pro Sef John ho sungbawa khosata ding uvin tim na zong anezin hi Dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe